ngasi phongkiba tongan manipuri siphongsing amasung thokiba thodok wathoksingdagi maroibi ipausing miyamna thamjagi ahanbada Delhi da kem tawduna leidiba MLA sing Mipham pangthoktuna warep kya lokhre waka tabidrabadi MLA dagi resign torakpa yari Delhi da kem tawduna leidiba ruling party ki MLA sing ngasi Delhi Manipur bawan Mipham pangthoktuna hauju oidiba phiba misigi matana kupna khanabaga loinana warep kya lokhre September tha phawbagi manungna center na miyamgi wakat tabidaba taraba amati wato asigi woroisin puraktrabadi ruling MLA kaya MLA oibadigi resign torakpa yabi oithokpa leirari pausi sina phangba pawgi matung ina ngasi ayuk pung tara taba matamda Mipham madu pangthokibani Mipham madu Manipur gi haujuk oidiba phibamasi lumna lawbaga loinana khanakhi center na sabsaba phirep ama lawraktrabadi ruling party gi MLA sina su makoi masai goiba phirep ama lawragani haba wafam phongdonaki Manipur me ahumdagi sin kuki narco terrorist na lamdamasi ki apun bigi sakdam maitai furup atamnana landaralibasi tha mari helakle thokliba wathok asigi waroi nama purakna bagi damak ruling party ki MLA sing Delhi da kem tawduna center gi lusing busing mathang mathang unaduna lakli Home Minister Amit Shah ahumla khana unakre madura natna Defense Minister Rajnath Singh gas unaduna wathok asigi waroi sin purakna bataksingkre Marasida imung manungi tangai fadaba thabak leibadagi MLA khara mayumda hankiba adu Delhi da hanarakpa yaure hayengsu MLA khara Delhi da laklagani hairi ruling MLA singi marakta Minister N Biren yauna Prime Minister Narendra Modi unaduna athubada waroisin ama purakpa pamba MLA singsu yauri Sep Minister ga kari wari sanakrabagi amadi kem tawduna leiriba MLA singa CM ga yanaba kari leiribagi haibaduri khangmangamdri Pauksi sina phangba pawgi matungina ruling MLA singna wathok asi athubu matamda luisin pamli thokliba lal asi da Manipur gi miyamna pendaba kya phorakpadagi ruling MLA singda akanba pressure pirakibus lekhre singda lo satraga tampaktana sabsab lo implement tawna bo khonarakpagi mamiyam stari district khara da kuki lalawu sing koitha thadoktuna thamle aduga central force khara makoi bungak senduna lairi habigi wokat kya su lairibini Union Home Minister Amit Shah amadi Defense Minister Kera Khan unakibagi response amadi laklagani Central Government manungdu oiriba phiba masigi matangda khanakre habigi pausulei nomanini gi manungda laikhai taba phibam ama laklaba yai habigi thajaba leire hairin su pausta makhatana su phongdorakli Amaromna Airtel na lal haijarakre official ani suspend dokre Susampur amadi Bisnupur gi mafam khara Airtel company na mobile data internet thadoklambi gi matana Manipur lenga ki home department sokos notice thakraba matung lal haijarakre Airtel North Service area gi chief technical officer Asis Bansal na khuyek piduna thokiba thawdo du soikibani matung ladu gumba thawong do amu hana thokolaroi Airtel team na satna kangnon singak tuna satkani thawdo du gi matang na field engineer singdagi report kotkre madugi dama ngakpi na wa haijabani haidi Nakala maromda thawdo aduga mari lainana Airtel gi employee ani suspend tawkre sohaidi Makasa tarakpo ina to papawmna popi thaba mari drug puthok pusin tawba thingnana ba anti narcotic task force reconstitute tawkre Narcotic Control Bureau NCB na saliba thasigi taraga mapana Manipur hauju oiriba drug mari lenawa phibam yengsinba madi popi thaba thingnana ba ground verification chatakhiba matung Mamang laikiba orders in matakta anabu order amathokna anti narcotics task force ANTF reconstitute tawnunaba Manipur gi governor da haijakre thausalasina mari lainaba khudingmak amata oina mating pinaduna war on drug 2.0 amadi anti drug campaign activist status ta khudaktagi satnahanana bo honagani hari nauna reconstitute tawraba task force aduna Manipur gi IGP intelligence namako oigani duga IGP zone 3 IGP Cybercrime, IGA RG Director, Principal Subconservative of Forest, Joint Secretary Home, Tribal Affairs and Hills Director, Social Welfare Director, Horticulture, Forensic Science, Additional District Magistrate, Impal East amasum Impal West, Cybercrime, Airport Ketani, SP Nap amadi NCB gi makoksing member amasum convener oina yawgan haidi makhatana ANTF ki damak mathau taba official singsu hapa yakigani Mapung pa na matag tohon na ngamnabagidam officer kaya su hapani Ministry of Home Affairs ki order ki matungina ANTF ki tama referencing khangani ANTF na kudaktagi NCB na pirakpa data singing sinduna ground verification sathagani makatana ANTF ki apikpa team singa su same na yingsinbagi thabak sathagani haiden su paus na makatana phongdorakli Amaramdana Manipur gi hingsa Matam sangna unarudraba apokpi ubada wan tharakpadigi laikhidraba nganwagi imung manungdi
ꯃꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯦ ꯀꯣꯀꯤ ꯈꯨꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯋꯥꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁ 28 ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯉꯥꯔꯦꯜ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯦꯛꯁꯣꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯇꯣꯝ ꯉꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤ 13 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯇꯣꯝ ꯇꯦꯖꯃꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯏꯀꯧ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯦ 3ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯀꯣꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯦꯟꯅꯈꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯇꯦꯖꯃꯅꯤ ꯆꯍꯤ 90 ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯁꯥ ꯆꯍꯤ 38 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯨꯕꯣꯛ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯟꯅꯈꯤ ꯁꯦꯜ ꯏꯜꯂꯤꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯕꯤꯔꯍꯥꯔꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯃꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯖ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯁꯖꯨꯋꯥ ꯖꯦꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯁꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯁꯦꯜꯇꯔ ꯍꯣꯝꯗ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯎꯅꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯎꯅꯅꯕ ꯁꯦꯛꯁꯣꯁ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗ ꯇꯦꯖꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯁꯥ ꯆꯠꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯎꯅꯕ ꯐꯪꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯥꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗ ꯉꯥꯟꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈ꯭ꯋꯥꯡꯅ ꯆꯦꯠꯅ ꯀꯣꯟꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯝꯈꯤ ꯀꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯐꯤ ꯍꯣꯡꯂꯨꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯛꯊꯔꯛꯈꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯧꯑꯣꯡꯕꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯨꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯀꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯣꯔꯊ AOCꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯃꯁꯥꯟꯅꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯉꯥꯟꯕꯅ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯣꯟꯈꯠꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈꯣ ꯏꯀꯧ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯣꯡꯗꯝ ꯊꯤꯕꯅ ꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯃꯩꯁꯥ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯏꯀꯧꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯃꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯩꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯩꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯌꯨꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯈꯠꯂꯤꯕ NRC ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯨ ꯅꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯃꯨꯊꯠꯂꯨ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯀꯜꯂꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄ ꯄꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯈꯟꯊꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯏꯪ 2018ꯗꯒꯤ ꯏꯪ 2017 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ NRC ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯑꯦꯛ 1946 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯆꯠꯅꯗꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯛ 1927 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯛ 1980 ꯂꯩꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯎꯃꯪ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯥꯡꯂꯛꯈꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯃꯨꯊꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯦꯞꯇ ꯌꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯅꯟ ट्रांसनेशनल कंस्पिरेंसी केस के मरी लेना मणिपुर की फादर दिल्ली पुरखीबने NIA जुरिडिक्शन कोर्ट पुथोलब NIA की कस्टडी नुमित मंगानी थमनबा रिमांड लौथरे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना मोइरांगथिम अननबु म्यांमार लेब लहलुप अमग मरी लेनबा इंडिया की मयुक्ता औनबा लौतुनबा मणिपुर थोकलिब तंगदु लेतादबा फिबम सिदा सेनबने मा ट्रांसनेशनल कंस्पिरेंसी केस के मरी लेना मणिपुर की फारब मतुंग दिल्ली दा वहंग पोंग सथनबा पुरखिबनी हाइना NIA की वंगलो एमना दिल्ली दा पॉमिशन उनबा अमर फोंदोखरे मागना मखाताना फोंदोखिबदा अननग लोइनना मियोय मंगा पुलिस न यामलब खुलाई सिंग कोनन फाखिबने हारिब खुलाई सिंग द पुलिस की मरीदगी लुट तौखिबसिंगनी माक फाखिबगी मयोक्ता कम्युनिटी अमना अकन बखोंजंग संगसिनबग लोइनना माकपु विलेज डिफेंस एक्टिविस्ट नि हाइना फोंदोखलि
माकु फारब मतुंग हाइदोक्तब मफम अमद थमलब मतुंग दिल्लीद पुरखिबने माक फारिबसी म्यांमार लेबा टेरर ग्रुप अमग मरी लेनबा ट्रांसनेशनल कंस्पिरेंसी केस फाबने NIA na July 18 su moto case mlokhatki madugi matungina thigatpa horakpaga loinana laktunaba singi mathakta yengsinduna lakli hairiba terror group aduna overground worker kya recruit tawba madi makoigi kadar sing ma sympathizer sing haptuna security force attack tawna bo hone maduda natana manipur gi tangdu loita da phibam asida su chenari haiki makoina lonia da bomong nongmai maru amadi fukhai bya ba masak sing khongali maduda natana lainga ki facility sing dagi su khulai lak ko loinana resource sing khongali UA du thangjanumit Delhi da prakre jurisdiction court putholaba matung police custody de numit mangani thamna na remand lokthari haina su NIA gi wangang loiduna phongdorakli haina su paus ta pali atopa paw madana BSF ki STC da lenga temporary prison linkatre Susampur district Ganpimul da leiba border security force BSF ki subsidiary training center adu state lenga ngarang digi temporary prison oiragani haina lokthokre Prisoners Act 1994 gi Section 3 gi subsection 1 gi makada khongthang asi istelengana lokhalakpane hari masigi matungina hauju state asida mayungna ri law and order gi phibam asi yenglaga temporary prison mathok tohon gi tangai fadaba lakliba asi yenglaga wapam asi laukthokibane Manipur gi governor na Susampur gi SDO amasung Susampur police station gi officer in charge for temporary prison asigi superintendent of jail amasung jailer oina makoi gi hana gi normal gi duty gi mathakta assign tokibani nakalamoram da indigenous tribal leaders forum ITLF na Imphal gi jail sing da leriba ku kijau inmate sing Susampur da transport awina ba akan badiman taksinduna laklibani swaide amaram dana Anova Parliament building asi Modi multiplex kaugadabani Jairam Ramesh Anova Parliament building asi asumamong nation asi gidamak mapung phaba thabak taw serabadi kumsing English sing ani ga kun mari ta pangthokodariba Lok Sabha mikhal gi matungda haujik lairiba regime asi sindokraba matamdu da thabak to onthok ngamgani haina Congress ki General Secretary Jairam Ramesh na social media post X ta phongthokre Hauji Anova Parliament building asi the BJP na Indian crore samgani fugi aningba pamasing ikaiba pibiri democracy amasung conversation gi thabak thorum khudimak BJP na lusingba NDA lengangna puma mangal hairi Anova Parliament building asi Prime Minister Narendra Modi gi akhanaba panam kya do makes makli maramaduna masibu Modi multiplex natragana Modi Marriott haina kaugadabani Anova Parliament asida MP sing thabak tawba hokraba matung numit marini leraga wafam asida MP sing na democracy gi makhad ningthina wari watai sanaduna warep lawgi thawong sing uba phangkre Raija amasum Lok Sabha animakta lobby tawnaduna leiri architect amana democracy harpa tarabadi madugi mahutta Prime Minister na constitution na hongnana ithoktabida Prime Minister na sinkhre haina Ramesh na phongdoki Maki wapa madura BJP President JP Nadana akan mapaukum galoinan hai Jairam Ramesh na phongdok ni buwapam sing asi Congress Party ki khwaidigi handapa thaki standard adu uthok sabani khwaidigi apik bu wakalon adu phongdorakpani magna anauba Parliament building bu karyam na haibasi Indian singi maithong amubu kalitation mani Congress na anti Parliament oiba wangang phongdok haibasi handang na ahan manati makoy na hawkiba kumsing English nga mga samapan go humdraga mga dasu Parliament mga na bonaki aduba madu maithi dunu tokibani haina nadana extra phongdoki JP nadagi wapa madu sogoladu Union Minister Giriraj Singhan hai sagai amakaki oiba rajniti dung asidi India da mami phawba uba phangaroi ariba Parliament building da MP singna democracy ki makada ningtamna wari watai sanaduna lebaki issue kya gi warration purakhi House animakta satok sintawda MP singda khudong sab hen phangki Central Hall amadi corridor singda satok sintawda apan malakiti anabu building asidadi athingba kayamarum leibadigi mapangal sontharna bagum tawri hanusu Ramesh na phongdok henusu pawok sida makata na palakli